lokho kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda abantu bonke basindiswe bafinyelele kuLazi. Silapha nje sishiswe ilento ukuthi sizomemezela ngoJesu osindisayo. Manje ke namhlanje ngicela ningivumelele ngidedele our very own brother uMageba eze ngaphambili. Ngiyacela umuntu kaNkulunkulu uze uzosilandisa ngokuthi uNkulunkulu ukulande phi, bezwe abantu senzele ukuthi nalowa ezwe ukuthi ukufika kwakho kuJesu impilo yakho izawushintsha, impilo yakho izawuguquka. Wena uzawuba umuntu ozoshare ubufakazi ukuthi uJesu wafika kimi. Ikhona ingoma ehlatshelelwe zendulo yayithi wafika kimi ngisezonweni zami, ibisithi uthando lwakhe lwaze lwangedlula, ithi kodwa lwangesinisa nami. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Igama elihle njengalo. Ngiyabingelela egameni lika Jesu umphakathi wasezama impilo. Igama nguNkosinathi wakaZulu, Mntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu ngenhliziyo yami yonke. Kodwa angimenanga nje ngafika ngasindiswa. Kunento nje encane engifisa ukuyishare nomphakathi wasezama impilo. Ngamandla egama lika Jesu owabethelwa esiphambanweni. Ngiyafisa nje ukunisherela nabo ubufakazi egameni lika Jesu waseNazaretha. Nami ngikhule nje njengabantu bonke emhlabeni. Ngakhula njengabafana bonke abakhulayo endaweni. Baziwa bengabafana abaphila endaweni. Kodwa kuthe ngokukhula noma ngokuqhubeka kwempilo safika isitha empilweni yami, sayibamba impilo yami. Kodwa kunezinto engifisa ukuthi ngidlule kuzona ukuze ngicacise ukuthi isitha singifice kanjani. Ngayithola kulesi simo ebengikusona. Bengumuntu nje nami wama compromise njengabafana bekhula endaweni. Senza ama compromise kunezinto esithi uma sibafana sikhule sizenze. Uma siyibuka thina zazi izinhle kuthina ngoba kwakubenefita thina, kodwa kunento kunolo oyengabenefit ngalendlela esasiphila ngayo. Ogama lakhe linguJesu. Kuthe uma ngikhula ke kuleso simo ngaqala nje kancane, ngaqala ngezinto njengabafana uma khula bezenza endaweni. Ngaqala ngashela, ngaqala ngaba nezintombi, ngaqala ngabhema ogwayi, ngaqala ngaphuza utshwala, ngaqala ngangahlonipha, ngaqala ngangamazi umuntu omdala, ngaqala ngangalala ekhaya. Kuthe kunjalo ngoba singabangani siyakhula. Uma sikhula sabangani kunezinto uma sizenza sabangani ekumele kube fike lesi sikhathi ukuthi sizothatha istep eserious salonto sisuke siyenza ngoba sisuke senza for ipurpose wokuthi kube khonto esitholayo. Ngakhula nami ngumfana ohamba endaweni owenza izinto ezingekho right phakathi kwabantu. Ngagcina ngumuntu ongafuneka endaweni. Ngagcina ngumuntu oyinyama uma ibonakala emphakathini. Kodwa kuthe sekunjalo ngayigcina sengene emadrugsini, ngathola idrugs ekuthiwa iwunga, idrugs elaziwayo emhlabeni wonke. Ngathola idrugs ekuthiwa icocaine, ngathola idrugs ekuthiwa irocky, ngathola idrugs ekuthiwa itashi, ngathola idrugs ekuthiwa imedi. Kodwa kuthe sekunjalo ngayibona impilo yami ngathi ayisekho right. Ngayibona impilo yami kunento eyikhonzumayo. Ngayibona impilo yami incibilika ngenxa yezinto ezazingihaqile. Mina ngangiyibona zi right kanti ziyaqeda ngempilo yami.
kanti ziyaqeda ngekusasa lami. Kodwa kunento engizokutshela yona namhlanje engeke wayitshelwa umuntu. Mhlawumbe wena ungaze uyikhiphela imali uye kubantu abazokutshela ngekusasa lakho. Kodwa kunendoda eyangifica nami, yangifica ngisezonweni zami, yangifica ngihlulekile, yangifica ihlazo lami lingihaqile, yangifica ngingenawo amandla, yangifica ngikhathele, yangifica ngisindwa. Kunendoda, le ndoda yehla, Hallelujah. yehlela bonke abaphilayo, Oh Jesus. ukuthi abaphilayo bengabe besayiphilela bona. Oh yes, Lord. Yangithola nami le ndoda, yangithola ngisesimene esimbi. Abantu babese bebengibuka ngikuleso simo, babeze bethi yangifanele iwunga, babeze bethi angisoze ngayiyeka. Kodwa namhlanje ikusasa lami alisafani nezolo. Hayi ngawama amandla, hayi ngezami ikhwepha, kodwa ngizokutshela ukuthi kunendoda ogama layo linguJesu waseNazaretha owashintsha impilo yami. Namhlanje ngikhuluma ngesibindi, anginamahloni ngevangeli, angikhathazeki noma ungathini, ngisho noma ungasho ukuthi uJesu owabelungu, kodwa ngizokutshela isimanga. uJesu waseNazaretha wasiza iphara elalamba lehla lifuna amakopi, elalamba lehla lifuna ihunga, elalamba lehla libamba abantu inkunzi, elalamba lehla lenyuka lingenakho ukuthula enhlizweni. Kodwa namhlanje ngizokutshela, ngizokutshela namhlanje, ngizokutshela namhlanje, ngizokutshela namhlanje ukuthi uJesu lithi izwi lakho bonke abamukelayo wabapha amandla, nami wanginika lawo mandla wokuthi ngi-overcome isimo. Akwenzekami ngawami amandla, kodwa ngizokutshela ukuthi uJesu, 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 iJesu lo wehlayo wafika empilweni yami, wafika uJesu. Hayi yafika le ndoda, yafika kumnyama, yafika sengidekile izandla, yafika sengikhathele, yafika ngihleli ngamadolo. Wafika uJesu engathi le ndoda eyayihleli kwaseceleni kwethempeli, eyayicela ukwabela isipho, kodwa kunamandla egazini likaJesu, kunamandla egameni likaJesu. Ilobo ubufakazi bokuthi uJesu uyamsiza umuntu ngeqiniso, bokuthi uJesu uyamsiza umuntu ngalo wokukhipha imali, bokuthi uJesu unamandla, unamandla, unamandla. Ilokhu ubufakazi bokuthi uJesu uyayisiza, uyamsiza umuntu omusha, uyamsiza umuntu omusha akakhathalele kuthenjwa, noma sebekubekile amagama, noma sebekunikile amagama, nami sebenginikile igama, kodwa namhlanje ngisindisiwe, nginikiwe negama elisho ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Ilokhu ubufakazi bokuthi uJesu uyayisiza insizwa, uyayisiza ngeqiniso, uyayisiza ivale nozipho, ihlale ngesineke, ihlale ithokozeke, ihlale ingakhathazeki ngalutho, ithokozise ngoNkulunkulu, ngoba lithi izwi laNkulunkulu babusisiwe abamthembayo nje ngenhliziyo yabo yonke. Nami ngamthemba, ikwena lento wokuthi umthembe uJesu, ngoba uJesu mawuthatha istep esodwa yena uthatha more than step, uthatha mhlawumbe 5 step ayisondeza eduze kwakho. Yilawo mandla engizofakaza ngawo namhlanje emphakathini. Nawe ungalithatha lolo thuba namhlanje, kunento ezokwenzeka empilweni yakho. Impilo yakho ngeke isafana ngoba ukhona uJesu, ukhona owehlayo. Haleluya. Isambulo ilesi uJesu